le chi bai vek ule he voina hian thang lian a kutchuak le asul nu zir chianna 2-day national seminar kha hun engemaw chen kanin buat saya voina hian a hlotlin na ni kan lo thlengta a voina he seminar hmang tura local zong te in zawa in chi bai kan buk chewani in lom na thu te khang kha kan langai thak don awangin thuma kan nei vak don lova hei kan ho tu te do sa na chu te hi nakina in mail sha tir na hun te po kan head HOD Dr. H Laldin Moya hian la ron nei dona chu kan ring mayanga asan pa in mail sha tir na kan nei lowanga in hun lu tak seng in hei heti lama hian ka soi lo thei lo chu tlarma alai tlarma lama hian kan enge ho tu te mizo history mizo thu le la te mi chanem ngai em kan miro pui tak chuan tak te an omani ti khain ron hu phavek kher lo mai theya tin he college kan tho pui te po seminar chim tur hian lokala kan lo lom chewa in zawain he seminar hi hlok taka mang turin du sakna kan hlan chewani program chu kan nei veka kha khatiang khan kan kal mop mayanga ke hi NH lal ramwani department of mizo department kania tuna amasapiratan program channan Dr. H Laldin Moya head of department of mizo in lom na thu soi turin ilo somang kan chairman kan hun kai suai tu le voina kan khwal lian le kan principal le kan mi som te le zirlai duam tak te ama sain voina seminar helaya kan buat sai te ti lo thing tura local te kan lo lom chewa voina hian chibai kan han buk chewani ti chuan nia kan soi main kan khwal lian hi thil pek han pek ve te kha kan duwa chuwang chuan khongai takin kan asar te khan kan khwal lian hi thil pek khamin han pek saksela khongai takin kan khwal lian pues la leng moya loading sela chuan kan principal Professor H Lal Thanzara khongain loading vele boxela thilpek chete han pek ve te kan doni chuan kanin lomna atan hei voina kan khwal lian hi pu H Lal eng moya ania kha programa kan muang khan commissioner and secretary Higher and Technical Education Department changtu ania tin department dang te po achang boka ani hi kanvasoma Higher and Technical Education Department changtu ani angin anin ahun lutak mai helaya minron pe kan lom lemaya kan som tir chuan anni an trul sia an buai sia aman thengem o kan tia beise na sang tak nei chungin lotlin lopal mai te po kan hlawa amaro chu ani hian zirlai te bulle hemi academic circle la thil ti hi alongai hlu in alongai poimo em maya kan riat angin ani hi kan senior officer ania tuna phechuan chief secretary charge ala meka Mizoram Sarkar na thoka lalber ani chu berana chu tiang charge la mek chu nia meeting anga em maya voina po hian meeting tam takaneya amaro chu zirlai bula zirlai te maso na turle chu tiang academic program a chuan katlan chelovanga tia a meeting poimo thren khat po ason pha ani chu tiang khop chuan kan program min ngai poimo achunga hian kan lom tak zet maya tinani hi kan senior officer kan ti kha nadang tam tak po lo chel to secretary ani matile ani nuwa po tam tak chela anna reng clean tak a thok thin ania kan secretary housing a chuan kan mi chuan tolol ania tina ma hi MA azirlai po gold medalist ni thei khania tin MCS an exam truman clean truma po khan
topper ni phak kha ania chu tiang mi chu nia tin hei IAS an ni chho a po sang ni le panga kha ni in ka ria agmut keder IAS khan nia ti chuan voina hun hlutak mai senga kan program min ron ho the wang hian chunga kan lom hle maya chuan voin kan seminar hian kan lo welcome kan lo mani adut le chuan kan principal professor Lal Thanzara nia ani hi kan department le kan college tan chuan kan pa kan mi chuan tak mai khania a thorim zia hi soi lo point kan mu theiani chutiang khop chuan nia office kalma a hotlai satlian ilwa angai tuana zong hi college ma son na tur le thil tian tan hian a senge moti mai turania tin department kan lo tam tham ve dewa PUC a hian department kan tam mai pi alama hian PG te PhD te kan lo ne ya chung zong maya a ho tu ni chu ha tha kang ti te po hi arin thiam theya ma se chu tiang huna chuan mel lim takhian min dong song thei renga tu po mai hi min phur pui thei reng maya voina po hi kan programa a hun buai tak chungin min ron tel pui theya kan loma tin amalak na kan muwa hi kan chevela nga building construction chi rang kan muwa tuna pheichuan he kan han lua lu chho mek ta hetiang vel hi malak na ni atin abikin mizo department PG nei pheichuan hei kan building thar tur hi Mars tha chobora chong kan lua lu thei te pokan in base ya chutiang chuan malak na nasata ka wangin department point ma kan sona song te kan lua lu huna son hei keini mizo department hi chu lam zirtir thin te eng mo kha kan nia somia chung lam lam theina lam deuh te po so min han alot thei te po kha kan han base ni chu tiang chuan ani hian min du sak boka khang kha kan han base ni ti chuan hei kan malama hian kan keynote speaker pulal khoi tlong aral te a omboka ani hi thangliana ti le khabu lo ziak to khania tin zoram vartrian ti le khapu poimo tak mai lo ziak to tu khani boka voina ani keynote speaker kan han nei thei kan lom hle maya tin abula hian puthang liana a thu boka voina hian thang liana kan zir do na puthang liana om boka tiang vel chu nia ani chu kan historian ro pui tak mai ania ale khabua puthang hemi ts le wina chanchin tam tak lo ziak to tu ania chung wang chuan voina anni pani lo tel theya kan lom hle maya khong ain han ding nge te se azir lai ten kan lo muatan lo lom chuan anung lama hian professor C Van Lar Hruaya khong ain lo ding le sela ani hi ngani college ranga Mizo zirtir tu intel khom kanti Mizo Literature and Language Teachers Academy kan president ani government Aizawl college an HOD ani bokani chuan kan thopui dangte local an oma ming mering kan soilonga khongain handing le sela mi sang puite le Miss Esther te ponia khang ho kha chuan so ta sonin Dr. K. Laldai lova te pon omin ka ria chuan midang dang pon om mai the ka lo mu ka na om point min thetiam teu khang ho zong kha in zawain voina kan seminar a hian kan lo lom chewani ti kha kan soidua tin voina hian hei kan seminar ngai poi mo in historian tun nai thang tharji nga chuan history lam sheber le chui per pol tak nia kan riat pulal fakzuala MCS additional DC government khozol district additional DC hi kan soma alo tlan thameka hemizo paper present tur hi nia ngai poi mo leya ani te pokan lo lo matin chonulama paper present tur puvil lalruat kima AICS te le naktuk lama present tur mi sang kha program akhan kan huwa chung ho zong te po chu kan lo ma paper ziak tu te baka moderator tura kan ruat college danga kan thopui te zong po kan lo ma seminar lo thing tak kan nei thei te po kan han be se ni te chuan ain lomna ani rualin a department lam te po han ti ve taila mizo department zirtir tu om zong te kha khongai nin ding theang kan khwalian te le akan mi som te nan hria theinan ho hi kan zirtir tu te anni chuan research scholar ron kal kan omemo research scholar ron kal zel tura kan ngai pakhata ron thleng to chuan PG zirlai ho zong khongain
ole UG zirlai ho zong kha khong ai han ding le ila ole khang ho kha kan nia voina hian UG zirlai zong hian hlomin kan som lova naktuk lama seminar la nei chun zom le tur kan nia wangin kan UG second semester te po voin lo ola naktuk ka tel tur tein kan tia achan chu class akal mek thova class an absent tam lo theina tur te kha kan ngai tua ave ani chu ti chuan hei voina al thang lian seminar kan han nei thei tur hi lom kan ti hle maya zirlai tam tak te phei hi chuan thang lian hi tunge ni ti te lo hriat lo pal te po khathil the ni to khop maya chuwang chuan thang tharzinga thang lo thang liana hi anna thole sul nu te wangin thang tharzinga thang thar le don ta ni in kan ria he thila wang hian miro pui kal masa te chanchin zir chua an hlut na len poimo na te zir chua chho ani thei ngei kha kan be se ani chu ka soi thei tok ni mai te se kalome Ken Head of Department Dr. H. Laldin Moya in Lomna lim omdeu aron neya lom omne meya asoyang khan alliteration moi deuh meron hangle peka thanglo thanglia na chungchang boina hyang kan zir don ani tuna chuan he seminar coordinator Dr. Lalram Mwana Sailo kan somanga seminar soihon na hun aron mangdon ani kutbengin lo mila kan hun kai roi tu PNET Lalram Mwani kan senior faculty te kan kholian H la leng moya IAS te kan principal Professor H Lal Thanzara le kan head of department Dr. H Laldin Moy te helai muna seminar ngai poi mo kan mi kan som te mi zaum tak te le zirlai no pangte le ka tho puite anga sain chibei kan book masa cheuni nikum October 30 lama khan Research and Development Cell pachung University College Kaltlang hian notice an ron chua chuta chon seminar adil dil du tan dil theini thu te kha aron chuaka department in rang takin kan ngai tuang hala eng lampang nge zirila eng lampang nge kan hoyang tin kan ngai tua tin semester tin a hian mizo department kan local to da na hian semester tin a hian program lian tham pakhat hi hoi hot zel hi kan du thina chu tiang tan te po chon ni pain kan tia thang lian hi kan han rota department in meeting in lungrol takin kan poma ti chon proposal te kan siama October thalai hola research and development cell khan min pom sakta chu thang lian chu voina hian tlem karon sei hang don na kina chip chair jokin kan speaker te nan lo la soi tura ngai la voina hian chuan a hunna angrengatan thang lian hi tunge ni ti le a pok chok tlem te kha kan han tarlan kan tum don ni thang lian kan ti hit Thomas Harbat Lewin Tom Harbas Lewin te antia sangkha zariat somthum pakwa tanga sa a pianga sangkha jakwa som paruka aborala ti chuan thang lian hi apualin le khabu tam tak ti chuania John Whitehead an thang lian ti te lo zia ka tin kan keynote speaker in thang lian ti te lo zia ka chuan midang puar kelal luna hian ro thang puya thang lian le dar mel thai ti te kha lo zia ka pubilal thang lian an ale kha bu ranga thang lian chan chin hi alo tar lang boka ti chuan lel thang fa la sai lo hian alem chan zia thang lian len ti kha lo ziak to boka ti chuan Dr. Voina kan enge resource person tur Dr. Benjamin Ralte hian PhD ti na atan khan thang lian hi alo mang toa Dr. Lel tlong lian khiang te hian mei cher chanchin bo le thil danga thang lian chanchin hi sei tham takin alo ziak to boka tin thon thulama James Dokuma hian Goodbye Lusai Brigade kha azia ka indo pui pan ni na hun be chan ni ma se
khata chang tupa Mark Martin kha thanglia na chanchin le zo sap thara te chanchin hre chunga ziak hi a ang kan tia chu wangin khat le khabu po kha thanglia na engeng influence angin point kan handa theng chu ti chuan ma lo lam ma sa tu te kan ngai hlu chewa pu hruai tlong te pu bil thanglen te le mi dang dang voina hian a thei chin china platform in pek po kan tuma chu chu kan du dan ania khatiang zong khan kan program po kan han her deu ni kan han siam deu ni ti kha kan soile du ni ti chu mizo department hian social welfare department kaltlang hian project kan neya mizo freedom fighters zir chianna kan neya chuta chon kumsang ni som ni pathum jun thla ti khan heta tlabung lama te thanglia sun hole khatiang chi te kha zuk ziring kan a hun nge ya kan lo zuk tlo to a chuan chumi nuwa project seminar nei phalna te kan han mule zela thil ain nerem chhovem kan triani thanglia na thil ti le lo chet la to na a nu ma than khathi han en le thok thok taila Mizoram dakin masaber din tu ani hi chu ka soi thui lawanga tin tlabung bazar adin thu te po soi ni thina kumsang kha jare somsari pani khan thanglian hian mizolel engemozat Kolkata a hroi tha mizolel te kha a hroi chan le khatiang kha chu nakina te po anlo la soi lang tura ngai la heta hian mizolel te khan thil chin chiat lak deuh chu khang Kolkata British mun ma le India ram ro pui in chong ro pui tak tak te kha an han mu khan mizolel te khan eng he huwa an ngai san chuang lo ni chulai chu mizolel te ril ru kha chin chia tur omin ka ria Dr. Peter Fraser hi kan han tilang dayam Peter Fraser hi boy chua chung changa man na sa takala tu British Parliament ate po thuan khel hialang khani ta boy chua thua in hialna hial khani ta chon zosap thara chung changa po heta ama ron tir tu te beng thling rap wels ram thlinga khatiang anga thom nei kha ania heta hian ka han soi lan du lai chu mizo hu hang kha anani kan lel tele kan mizo hu hang kha ngai poimo kan hlo ni kan lo niam ber lowe khovel huap ang point mi ngai ven kan lo hlo ve to ni ti kha kan soilan du lai chu ni ta se tin Mary Winchester lak let konga sul sutu ani na te sangkha zaret som sari pakhata manania sari nia lak let ania chumi konga sul sutu le ma la tu chu thang le na hi ni ti te le hei soilana ngai lo in ka ria mizo thalak lo lam ma satu hi thang liana ani mizo tha camera mizo tha lo lam ma satu hi thang liana ni sangkha zaret somruk panga tang ruk sari inkar vel khan mizo tha hi alo la toa tuna ni hi khumi nam atha lo la kanita chuan hei hi marapa tha lo la kania ti chuan adot le hian lusai meichia tha alo la khania mizo tha lo la ma sa tu ber tundin mona kan han mu china chuan ani bokani lekhabu enge moza te ti chuaka a fly on the wheel ti te progressive colloquial te well races of the eastern frontier ti te hill track of Chittagong ti te ati chuaka heng lekhabu hrang ate hian enge mizo te ne na anin tundan anin nim nei dan le enge ne anin ngai na dan chanchin te po alo ziaka chungte chu nakina an lo la soi chho tura ngai la thanglia na nuna hian kan en ton tur lai zir lai te le helai local khom te na kan en ton tur nia ka hret pakhat chu thil chin chia peimi thil ngai ven mi ni na lai hi hon telila adu om hle ni thule hlalama mizo tong zia ka lo da ma saber ni a hriat ani sangkha zakwa somruk pakwa ka te sangkha zeret somruk pakwa jok turani ale khabu ni china kan tarla na khan mizo tong then khat kha alo zia ka tin mizo ten horop kan nei theinan pu buang le sa pu paten mizo tong an zir theina ta na ale khabu te kha an mangtang kai hle ti te kan mi thiam ten an lo ziak to a mizo thon thu te zia ka lo da chom pha sa tu ni ti hei po hi an lo la soi zawanga
mi zo thu le hla le lin konga sul su tu ani na hi a chin chia tlang le na nia chumi paper te po chu doctor lalnun pui a ren thlei hne na tang kan langai thla nak tuk lama kan langai thla don ni ti chuan he tiang taka mi poimo kan thu le hla le kan hnam chan china mi poimo hi ni ma se thang lian hi a hna tho le a hu hang te zira seminar nei hi a puala seminar nei hi la om lo nin kan tria chu chu voina kan han ti chan deu te po hi ania kan thu le hlam ha son nan kan thu le hlam ha son nan mi zon tam ha son nan kan nam him na tan choi moi tlak choi moya fak tlak faka a phu te hne na choi moi na no pui hlan hi mizo department PUC te du dan ani reng ani chu chu voina kan local khom chan poi ni kalome karon ding de uthaya hun ren chem thuwa tem ka soi ve chak deu boxia e kha ngai nom deu mai kan han ngai tha a ain wat sai na tha a e kan ngai tha ulu ka kan thir ulu pokin ka sha a coordinator Dr. Lalramwana Sailo chunga e thang liana chungchang ngai nom deu mai toy kim tak e min ron mu tira min ron shil boka wang khan lom thu kan soi ani e hei mi zong zong hi kan luveka kan soi chi na class a mi zong zong hian lut na kan ne ni amai ro chu e mi tho lok zwal le sul nu zir chian tham thil ti ro pui nu chha mi bik te han om china chu chu literature huang chunga tang te hian in chung mi te lut na chu hai chu a zir chian hi he seminar tum pakhat hian ni chu tiang chuang kan lo ti to hlom china college dang te po khan thang liana a chan chin kan zir tur hi ange aro pui zale mizo te tan phei chuan a hlut zia hi chang thar te sha ta tarlan a phu le ni ti kha asul nu te po khan ron lan tir o me tuna chuan group zai kan ngai tha anga fourth semester Department of Mizo zirlai te lo chuak ngal mai sela kan in to del ve ang renga kan department hi fiam thu tho angai pon han tho mai theite zai tur pon han zai mai theite zai thiam rwal te poi kan nei fo china ni sports person po hi nge mozat kan nei china ni an zai turin kan som me hi ngai Choosing
ทุกคนส่งสาร
thiam le mai kan lom lu tu ke fourth semester mizo department zirlai te tuna chuan thu soi kan ngai tha anga pachunga university college kan principal du tak mai professor H Lal Thanzar kan somanga ani hnuaiah hian na tho apur oma enge kan chan enge thanem ngai na le malak na tur thil kan han nei po a min phur pui thin tu ani ti kan ngai thak to kha du zong soi turin ilo so mang khut beng in war takin lo lo mang Kalome program kai suai tu mi zau trong takin pi enit h lal ram mo ni le kan khol lian zom tak pu h lal eng moya IAS Chief Secretary in charge Government of Mizoram le kan mithiam mi senior hei pu bilal thang liana te pu lal suai tluang ral te Professor Sivan Lal Shuaya le college danga kan colleagues te kan tho pui te kan zirtir tu pui te tin scholar te kan zirlai du tak te mi thiam le ziak mi ril tak som bik te tin hei kan tho pui du tak thin kan department Mizo department kan tho pui thin MZU lama min in son santa Dr. Zoram Din Thara head of the department Mizo department MZU le zirlai du takte in zavain chibai thaber kabu ka cheu voina hian nuam ka ti le maya kan program man to china khan ma se hun kan ena soitur ka nga sia kan khwal lian ka ti che pangti ka hlau bok sia ke chau hian nuam ka ting ka selawa Miss S3 kan en thina alung oi mel lia hian ka sia nuam kan ti tlang ning ka sia voina hian in pachung college a hian kan seminar hall lama khwan in life sciences hoin international conference an buat sai ve mek boka chu ta chuan thu soi turin miron som ve boka keima department om ve thin na lam ania kal om tak po kani ma se Mizo department hian an tinuam thiam zok ti hi ka hriat na rei tawa chu wang chan helama kal hi ka thang ta ni khulam chu vai ho ne nan ti tin lo ti nok mai ro se nam sang kha anom khom le don ani rong sang kha lo ta le mai se la elai hi apoi mo ka ti ka ngai lua nuam don ka ti ka rin ang che na nuama puthang liana kut chu le sul nu zir chian na ni national seminar Mizo department in an board sai hilom ka tia puti h liwin ti hi aming chu ka sheve khop maya Mizo pa ve na chu ka shebel le ni ma se zoram le zo fa te ta na a contribution le sul nu lam hi chutin kalo chui zui ve ngai mi lawa ka ngai tu lem lawa kan subject te lo ni lo nen a poimo zia sarkara din hun poimo zia te khachu benga hrian nei kan sheve ni maya tuna chuana muin ka muta che ti thei tur khopin he seminar atang hi chuan in kan se thei to don ning ka sia bengwar tha kina hlok thak le ang ti ka she ka ringani a program hi kan ena session tin mai hi anom mel a resource person an thabok si a hroi tu tur hi kan nei thabok sia a ka om ve cha tak fiam thu mia lovin ril rukap tu dang om mia lawan ngai thak ve ka chak le ani chutiang ang hun hlutak chu voina kanan mang thei hi kaloma kumina hian kan college a hian in national le international seminar workshop conference ti vel hi kan voi riat lai kan buat sai ve theidona kan masale lama tang khan kan tran to a tian kan ti chho ve zelanga department sang le school sang te point nimina khan school of art sciences and natural resource management 2 days international conference anzo ve chia boka chon voina panni in nan zui ve le a
อันนี้กลุ่มลำเพยขจวนินขัดเตียงอังคับโปรแกรมส่งปฐุมไล่กันบวชใส่เทียกุมินาเฮียนกันฟันนัดไต่เดียวเล็กกับวางินกันอินไปตำเทีเราไม่รู้จูกันมันหุ่นชุนังอังเตหีโลกทักตักเจตาวันน่ะมิโซดิปานเมนินเฮตียงอังที่เทียตูระอันนนเป็นช่วงฮีกัลโลมามิโซดิปานเมนฮีกันคอลเลจเฮียนดิปานเมนอุปเบอร์เตจิงามีอดินติระจังอันที่โชเตอันนี้อันช่างดวงมากันมิโซดิปานเมนซิร์ติร์ตุลุยเตโปมิลาร์ตักเวกปันมาสตรีดงเทียเตอันนี้ science student นี่จงขานินมิน influence วิวนี่กริงเกี่ยวกับBSc กันสิไลขานินทูเลลาฮิก็อาจจิลจัดไม่นี่เกี่ยงัดินกับปันcorrelate นัตูร์คลาสกัลนัตูร์ correlate นัตูร์มินนเปกค่ะก็อักชาวเกี่ยงัดินชิงเวงร่างบานา college มิโซ department head ผู้บิลทั้งเลียนอินกับหันจงชัวก็จุดตาจวนทูเลลาฮิกับหัน subscribe ปะนี่กลุ่มทุ่ม BSc ก็สิรชุ่งจงค่ะบุลจังอัตโตพิเชียร์เราฮิกันได้ง่ายเราเร่อันนวมฮิกันตีเทเขาปะกะคำเรา